Oriri murimu wa COVID-19 uthiite na mbere na guthararia sekta nyingi cia biacara guku bururi-ini. Sekta ya wendia wa njohi na imwe wa sekta iria ikoretwo igitara hathara o gwakia. Undu uyu wokire kuma riria ministry ya ugima wa mwiri yaniriire kuhingwo kwa irabu niguo kuhotomia gutherema kwa murimu ucio. Gukiri uguo na irabu kaunti-ini ya Embu na Kirinyaga ni maikitie ikaya kuri thirikari kumetekiria kuhingura biacara ciao niguo magerie gukiria sekta eno amu kuri na kambuni ingi ciambitie gucokereria mihango yao. Sisi karibu tukufie kwa nyumba juu ya njaa. Mimi hata ukiniangalia hivyo watu wale wananijua nimepoteza kilo 10 tayari. Kukiwekwa lockdown tena mimi Uhuru utanipata kama nimepelekwa nyumbani nikiwa nimeisha. Muikariri giti wa ene irabu ya Simon Mwangi ni atariirio ria mieri 3 ya kuhinga biacara icungireirie hathara ya makiria ma ciringi bilioni 1 aria marutaga wira ucio magitungwo ni guthinikana kwa muturire wao. Other businesses are going on. Why the dismissal of all these bars? Let us come together and have a way of opening them. I would like to say that we can have a method of takeaway. They can make small windows and do takeaways, or give them a few hours at least they operate for us to generate this economy of Kenya. Maundu ti ngurani kaunti-ini ya Narok ene mikawa na irabu mari na ikaya o tariri kuri thirikari nene makienda ona kuhingurirwo biacara. Muikariri giti wa ene irabu mwena uyu Joseph Kamau augite riu ni mahotete guithirania mitaratara iria iheanitwo ni ministry ya ugima wa mwiri niguo gwithema na murimu wa COVID-19. Watu wanapimwa temperature na kila kitu inaendelea vizuri. So ningeuliza mkubwa wetu Bwana Uhuru wakati atasoma afungulie watu wa bar ambaye tumepoteza pesa mingi sana na side za bars. Handu-ini ha Kameme TV getwo nduta wa nyuthe.